Ka National People's Party kala kamba kala wanra e ka jings kam ha ka sensyar khadar ha ka jilla Meghalaya da ka papan kut papan waino ya ka sorkar ka basyong kan rong bat kala sorkar na ka por sha ka por tang ha i por ba khandian ka bajumi na ka jingya kni shuki bat kni bor ha bakran ha ka jingya lap election na ka banta ukortong ka NPP ha ka shillong lok sabha ba election u Dr. DRL Nonglan ha di har sning unong yalam barang ba ka NPP u gaderu usemput menteri rang ba ka jilla uba singau halang dhar ulaong ba ka sorkar NPP kala aya ka jilla la palat pras nam ka jing sensyar ka bas kem ba klam ka no ka jingya ka jia na ka benta ka bor habakran ka jingya lang pad ba uba singau halang dhar ulaong ba na do ba ka NPP kala shimti ya ka bor sensyar kam shimla dan ka no ka jingya ka jia na ka benta ka shuki menteri rang ba sembut menteri rang ba MP lani presiden ka parti uba dhar ulakan maru ba hakipor balale ka Meghalaya ka Jumat ka jingya ka menteri rang ba man la ka khindiat panai ni man la ka arsnem henry menta ulaong ba ka jilla ka ladon ya ka sorkar ka baskem tam ha ka history jong ka jilla Now you give me data. Not league tourists kaliman kasi bahir ke Shillong. Well, sir, malumala try new wajar san spatali plus minus. Hak ke sini. Lakawaya kali kit sawat di senjara. Lai wajar sini. Lai wajar plutong kasan spawero kapoy. Sa perusahaan sini sisi. La sebenarnya ke posisi Pak Apakur, la senam ke Pak Kanus Pak Kulur. Katakan dia kejingwan nok, kejingwan invest di tourism hak state ke baik jauh. Nah katakan kau punya idol don ke hotel, meet di homestay, don di batik fortuner, don di bisnaying ha. Hanya don di party kau, ginung di batik keliling batuk sudah kan. Dan dokter, di batik bisnaying beliau jauh ginung tuk. Batik kali fortuner bagi dokter. Pension nila ni kirang ba kena yalam kan kung tayo ikawon kaliya jom. Kaste ko sila po siya eh. Haka sakam ni ban courage ni ban aka jinero. Ang pan kena ginang tu kita eh. Ngan ang hindi ban use ka tinong tu is not advisable. Pina pandang ka jinduna ngalak manung jinduna. We are here to correct each other. We are here to follow things, to correct things. Mungkin leader ko bahalot, kumong doktor ko mani. Mungkin amali ko benglot. We are all lapses, but we are here to bless each other. Only then the state will move ahead. The state will move in the right direction. Mana kami iwan project po hari po district don hotel resort ko wali 2050 dengan kencai pala. Ya ki barok-barok ke sorka gerak Five-star, ke sorka gerak homestay. Habang ngilek kanu ngikrem lek man pertong je pi. Ngilek man perkiu je pi kondom. Lalu ke Shillong, lalu ke Taj Hotel, ke Marriott Hotel, lalu ke Hilton Hotel kawasan Shillong. Do you know what does it mean? It means that we are growing. Kamu ke pertai kawai barok lagi thok di Shillong dong. Mensuam kan mau spokesman sakit kau belum betul. Kau I free bagi zakat belum betul. Mantap om ke private land begitu. Mana boleh? Ketik ke Meghalaya is we are moving in the right direction. Kini barok bikumgi nongson dong ni katakan kau tam geri boy kita gateway of Meghalaya. You should set the best example for others. Pero yung nuksa ko bahatang ni kibay nuksa ko state daw ni. Nakataka daw. Mangkin labla ngindor kete, ngindor tor. Ngajuk dong ni media bawan singa kong sir. How you feel? Some political party talk this and that. Don't give a charge to my way. I have no time to throw stone to every dog about me. Otherwise I won't reach my destination. Kita kidai leader jong NPP kat kumbalo merta. Eka tangan proof na yung ako. La pras ng tam is ruling a state government of Meghalaya. Ninjo dong dia kini suki chief minister. Ninjo dong dia kini suki deputy chief minister. Ninjo ya kini suki MP. Ninjo ya kini suki presiden. Ibon ka menteri.
Kenapa kadang sencar kawai ke parti, man kedua aksi chief minister, man lain-lain, maksimum aksi dan aksi lo. Nada orang berkaitan tak. Handai mentang ya the most stable government. Balai kini projek iwan parok lagi pahajak lo pitip nak ay kataw. Tang nagaway bagi lurang ba kino ilam jobi kim day berhak bor kira hak menteri kata kadaw ko state tujuh. Kini nasong ka NPP nga bulsing nga joken man di meeting. Ni go ikipay ba hakli do. Inday gabor. Kenapa? Nakata daw doon ibastat intellectual people from outside Stiro Meghalaya. Kitong the Meghalaya government is really it's a people's government. Nakata daw. Kini barok ngin lakman continue bini don't come to support Jopi. Don't come to support Jopi. Nakata na wang simli ka po man keren. Try barok niya ko ay yung try ng ka. Nga kwa ba niya to kumuwain leader ng party bila tiblot beras lumas lumhalang ha. Nga walang ni ban kerpat tang gawin kajing kerpat. Kung mapigit yung doktor bomo ay baliway Jopi kung jo yung masalas kilala po rin ho. So mahalang ajing kersan yung kandid ban sila yung election unjok. Unlong umak siya, unlong ilamanti, unlong yadat ng tijing kang apodong sorkar ng diya kajong. Lada pipa kalaban di, dulong mo no, dulong mo iba ako.